Semeton, yen markir motor tegarang ingetang ngunci setang nah. Dekanti seregne tileh nyantol di motore, malinge aluh nyanan melaibang. Cara kejadiannya di parkiran toko Ude Luhur di Banjardinas Panas Desa Patas, Kecamatan Keroga, duga Senin 18 April peteng. Kejadiannya entu masih subuh merekam CCTV. Di rekaman CCTV ini entu ngenah anak muani ane ngemaling ngabe montor ane sube kuncine anu nyantol sawetara jam 3 ngelemang. Ternyata ane ngelang motor Honda BT entu madan ketut Puja Astawa. Kasih Humas Polres Buleleng AKP Gede Sumarjaya ngorang kasus maling montore ane sedang selidikine aja unit reskrim Polsek Geroga. Montore ento sebenarnya abane teken Kadek Sukerte Wibawa. Lantas parkir di muka toko Ude Luhur cuma seregne anu nyantol. Montore ento kalahine pulas teken Sukerte di muka tokone ane jarakne cuma 3 meter. Bare bangun jam 3:30 ngelemang, Sukerte na petang montorne sube tusing ade. Ia lantas ngorain bapane ketut Puja Astawa. Kejadiannya entu langsung laporange ke Polsek Geroga. Jani polisi ini enu nyelidikin kasusnya entu sambil lagi ngecek di kamera CCTV ini entu. Tim Bali Express ngelaporang.